Priča, film i doživljaj ne mogu da budu bilo šta. Za to treba imati osjećaj i da se napravi i da se doživi. Vreme je puno artificijelnosti gde smo povodljivi za drugim stvarima i zapostavljamo ono traganje za sobom i traganje za istinom. Zavodljive su prezentacije umetničkih dela i skloni smo da više verujemo formatu prezentacije nego sopstvenom osjećaju za stvari. I to je velika opasnost i to je nešto što ja mislim da treba da se stavi možda u centar pažnje kada se upuštamo u filmove i u umetničku proizvodnju. Ono čudno što se dešava kada danas gledamo film ili svedočimo nekom umetničkom delu u nekom okruženju koje je festivalsko, sajamsko ili ono najreprezentativnije za umetnost, ono čudno što se dešava je da ti filmovi ili ta umetnička dela na nas ne deluju ni sa pola onog potencijala koji u sebi imaju. I mislim da to čudno je upravo ono što nije u redu, a to je način planiranja i formatiranja stvari koje ublažavaju svaki sadržaj i koje se ne bave nikakvom suštinom. Mislim da takvi problemi postoje i u načinima proizvodnje umetničkih dela, u smislu planiranja resursa i finansija za stvaranje nekog dela i mislim da se cela umetnička priča više vrti oko tog planiranja, finansiranja i planiranja izlaska na tržište i onoga što je marketing nekog dela. I to naprosto odvaja filmove i drugu umetnost od suštine i od onog što je polazište, a polazište je uvek doživljaj stvarnosti koji treba da napravi doživljaj. Kada pričamo o doživljaju, pričamo o svojoj svesti i mogu da pretpostavim da svaka osoba sa kojom razgovaram ima takvu ili sličnu svest kao i ja. I onda se mi razmenjujemo i međusobno doživljavamo. Mislim da je način na koji doživljavamo stvari u svojoj svesti i način na koji naša svest operiše dosta sličan onome što je film. Na koji način? Mislim da ono što čulima dobijemo, što vidimo, čujemo, što obradi naš aparat i ono što su naše emocije i ono što su zapravo ti doživljaji i one radnje koje povezujemo u glavi, mislim da smo mi navijeni kao ljudi da u određenom vremenu kroz narative povezujemo likove, odnose učitavamo, doživljavamo emocije, smeštamo određene radnje i odnose u nekakve pejzaže, enterijere. Na taj način mi doživljavamo svest. Nama je za to potrebno neko vreme i to vreme podrazumeva povezivanje u narativ. To je ono što radi film. Zato kažem, film nudi možda ono što je najbliže uverljivom doživljaju stvarnosti. Film operiše kao neka sopstvena svest. I to je za mene ogromno uzbuđenje da sam u tom poslu i da se bavim time, jer način na koji razgovaram sa ljudima sa kojim pravim filmove je jedna vrsta razmene da bi film dobio ono što mu treba i postao neka svest koja će se materializovati pred drugim ljudima i otvoriti njima njihove doživljaje. Mislim da je za pravljanje filmova važno verovati u doživljaje ljudi, verovati u to da su ljudi sposobni da povežu priču, kao što svaki dan povezuju svoje živote u razumevanje kroz narativ, tako povezuju i ono što mi kao umetnici pravimo i proizvodimo u formama filmova i mislim da je ta vrsta saradnje i odgovornosti jednih prema drugima ključna
i da nju treba staviti negde u prvi plan. Postoje ti eksperimenti iz 40. godina gde jedna jednostavna animacija sa trouglovima i kružićima, kada se pusti ljudima, ispitanicima tog eksperimenta i kada ih se pita šta su gledali, oni ispričaju melodramsku priču, punu osjećanja, radnju, likove, učitaju sve nemoguće stvari koje niko nije prezentovao. I to je jedan od tih, kako da kažem, možda naučnih tragova da mi zaista jesmo navijeni da razmišljamo jezikom filma ili načinom na koji nas film vodi kroz doživljaje. Kad pravim film, za mene je važno da osetim i uhvatim istinu i da ona može da proizvede i nešto istinito kod svakog sa kim radim i isto tako kod svakog ko će da gleda taj film. To je ta vrsta saradnje, lovljenje istine. Inače nema autentičnog doživljaja. Inače može da postoji nešto artificijalnije. I film je pun rizika zato što je puno ljudi, puno tehnike, ali uloviti istinu je ono što je najvažnije. Naprimer, radila sam film Pretpostavka nevinosti. Premijera je bila pre možda 10-ak dana. Radila sam sa glumicama amaterkama u jednoj jako ružnoj sobi. Baziran je film na postojećem remek delu filmske umetnosti iz 57. godine na 12 dnevnih ljudi. Radila sam sa poluamaterskom tehnikom i imala sam malo saradnika na filmu, ali opet film je gabaritan pa je i to dovoljno. I to je praktično bezbudžetski film i postojali su svi uslovi da sve bude loše i neuspešno, ali način komunikacije koji sam imala sa glumicama, njihov talent, njihova energija i volja za tim komadićem istine koji će one u svom ljudskom iskustvu izneti kroz te likove, način animiranja ekipe, direktora fotografije na prvom mestu, da mi stvaramo estetiku i da onim čime raspolažemo, koliko god to malo bilo, možemo ili ne možemo da dosegnemo i pravimo ili ne pravimo film. Rešili smo da pravimo i pravili smo estetiku koja može da diše i kasnije montaža i obrada cijelog filma su stalno procesi sa ljudima sa kojima ja tražim istinu i stalno tražim osjećaj za to parče istine. To je, kako ja kažem, i sam taj proces je nešto u što mora da se uključi osjećaj. Možda bi sva tehnika i resursi ovog sveta bili uzaludni ukoliko ne bismo imali odgovornost prema osjećaju i tražili da nas taj osjećaj vodi kroz stvari koje naravno moraju da se planiraju i zamisle. Ali kada se pravi film, treba mu dati ono što on traži, jer on nije umetničko delo za umetnika, on je nešto što pravi doživljaj za publiku.